endleka sendlekile, and it cannot be reversed. Loko ri matatibekile, but there anifuni kunatinyongobzisa. Try it, if it's possible, I'm willing ku silungisa. Nifambela unira ko loko nisitsundzuka namhloti yanga ya thona loko hi hlangana ni tumpela na tikhona tingana ta mkhalabye mani senchapa no for rivalela na ri ntsanana ntalele ku chuwa kunta xikomba yini xin'wanana I wasn't ready ngase timisela ku va baby day. That's why in Palekina, Torekaya, Patantisona, that's why in Canetin. I hope you understand. See my sticky, and I won't forgive myself for Kupsika Kuba Tiki. Right now I'm on my knees. Na compare and Katamin and Ribalele, please. I heard Kuming one on Wanyan, and I'm pretty sure Orerun Kombi Papa Wanyan. Ace, Maratik at Teleto. Ni compelling Ribalele, was scared. Whatever tonga boy una xivindzi endzhaku hinkwaswo leswi u nga ni endla swona u ni xavetele no munhu u ku ni perfect mini na vana va hi va ta va perfect mara u ni tsheketa vumbyana ni hundzuka xihlekiso xa muganga wa yi tiva pheni ya ku hlekiwa ku hleviwa hi mhaka ya ku tshikiwa or you were not ready. What made you think that I was ready? U nga tihi ku claima boy u nge mi byeli tingana ni tlele masiku hinkwabyo na mihloti hi mhaka wehe ni ti vutisa na ku wa hleketa na ni tika 9 months na ya swi tivi kun'wana ni ta n'wi komba mani vanghana va ni jikela maxaka ya ni jikela to make things worse na wehe u ni jikela sweswi wehe u ni jikerile se wa ni hleketa Listen,